E inga I Fesili ia nga Fesili mai. Yeah. Ia o lea nana kauanga ia ku ia fonga ni ia. The actual form ke ai le original language or le deacon and it's a feminine noun no inga afa sa mo afa palangi fa palangi nga ka wi ma le critical le deacon sa ku so le ti akono fa fin. O le fai vale o le fai an. Yeah. O hani le songa nga inga le e maua mai ni tau sanga o inga lue inga venga le tu. Okay, so la ve mai ko fa fena fai le o ke le alo fo ke na mali mo le kale si le tolo la pena I can even lay down my life for you if I have been necessary. When it comes to the decision o the tai o the family fai unga sa o mo the family. You have to stand on your own to make that. Ona se wa makora ka usa o ida lofa. Ia, tu whataro whatu fo I le neia fiafi I le nātu o le tino keriso. Ma lo le soifua manuia, ma lo le langia mama. Ia, o le vi inga rama fo I le tua. O le mea lo whareola, o ma whai fo I ona tātou. Fitu whae fo I pe tātou wheiroa I rungo nei. Fiso ta inga upenga ta whae langi. Ia, wale. Whasoina ia pori, vai ina foi por tatu fitu fa ia tu sa mala fionga le tua. Ia malo so fu pasta. Efeso Fonoti, ta io di Talanoa le Uso. Ia no masalo le vai aso talu ai le sa Talanoa me fu le expository sermon. Ia before me ke do kam ka pui ka ki oinga le surface a foi ngale maka wa sa ia foi sim ka pu ku aku ia le foi ia a pe o le so foi ngale e inga I Fesili ia nga Fesili mai ia le nana ka wanga ia ku ia foi ngale ia pe na Fesili nga Fesili mai se ka si foi si fa pe mai le na tu ina mai ele ka episode su tolu le meta o fine fai au por fai na fa pe mai e fia nama I le mele I le fai taule I Romas furuono I lona mata upu mua mata upu furuono I lona fai upu mua ne ala fia nama I le Fesili na mai tu sai fo ma ka e paso na furu ma tolu ia se skola lo pasta kuranga le ka pa sa Fesili taluai onga o le episode ngata was full tolu lo talanoa I ngai whaulu talawa peo whaila unga po whai au fa fini ia masalo ngata talanoa I le ai o se mea whapena ia o onga ale tuspa ia a lewa ai atu I le romanga as fuluma le ono whai upu mua fōlinga mai o le mea ngai fia mamala mai ia siuso pustu fine I le mea nga onga o le Talanoa I whai au fa fine o inga lai fōlinga mai ona o le upunga te aia ina e le se mea o tā ua ai se whaapea o se whai launga po se whai au o se elder ia le tu finge nga ia fipe nga mai o te whaelo atu te utolo tātou tu fine o fipe o le au auna lea o le ekalesia ia salwhai upu e lua nga e whai tau whapea au a fo to tele ua ia fiso soani iai kusa tolu ia ta unga nga ka ua ia fipe nga o le uso ia pole tu fine o le auna ia male fiso soani o ngata unga umai tolu le mse meo atangi ai whaapea a meanga whai au penga whai launga pe o le mea pea pe o le tūlanga ngā le Fesili me ke whapea ia le sau I o le ti akono wale upunga ngai whaasa mua ngā le au auna o le deacon the actual form ke ai le original language or le deacon and it's a feminine noun no inga afa sa mo afa palangi se fa palangi nga fika wi ma le critical le deacon sa ku so le ti akono fa fini le se tu langa va pe o langa fa se a pe na fa la pa pe se va nga pe na fie ma la mai le
ia le nā mawhine po le uso fo ia anga ia nā Fesili. Su kusala ele sea onga tuspa ia whaapea mai e te tau ona whaiwhi au ia e whine pe whaila onga tonu e ka le sia. Po manino ngā mea ia ale Romas fuluongo kasi male lua. Ia ele aima se mea o tā ua i whaapea o whipena whaima. Whaila onga se ka le sia. Paul mea ngai tau mai ai o ia o se sister, ia o se servant and a helper. Tu sai mane markala kuspa. Ia atonu ai ua mamna mai la Fesili fo le uso le sa. Ile tulanga le ana e mawala mo de fo imele ono le fofine ia o le gender le mo mele o faila unga o le tamalo ia pe le sina me mo de anga e fo ile tulanga ia malo pasta mo to fa manga fo ima so swani o tato forma fau mamna mele uso le sa fa si le tulanga ile Fesili do pasta le tambata pu de ne fiafi o le fai vale o le fai o hani le songa nga fo nga le maua mai ni tau sanga au e ngā lue i ngā luenga le atua. Esa whaiva o le whaifia. Mea sa apa sa mko i kelia. Tele mano no ingi mea uka learninga ka ikai ile nei fia fitu pe valtau sanga talon whaile. Taun tato ngā lue ngā luenga le atua o i whako a kai loa sa or kalale ele o mea umaitea o ngā i Theological College. O Theological College, ngā le learn Greek, Hebrew, theology, philosophy. I le whapeu actually in ile ministry ke loa ia. Ele lu ia ela o sa ele you not really learn about people in the theological whakakupu mea ngai kongo le ministry. You never prayed often like that. Benga iai marmeu le ave ma fefe au. Ile kusa male valu nge ko sanga o faltatu ngaluenga kelo mea wa onga stasio mea mua ile mea ia ka fefe au. Mea mua learning ya uia. It's more like a quality puse anga va puse tu ainga e yaile ka feme au ole lofa ile tu wa a kange fa vasenga me folinga mai ile nga isi me pe a misil kamale ole lofa ile tu pe me nga ile mfenga e lofa isi spele lofa ile tu pe kalangale utato wa lofa wa yana mo ia lofa mai ile fai ala loto le tua e mfai nga fai mangisi e ala fai le tua ai o mea lo fai e atangi ai le matua le ai o se ala fai le tua ia no ingara e mfai nga fai le loko e ngomre ala fai le tua e mfai ia ai le o vi ia le tua ele o work ma function e tusai ma fasi ma le tua so ia ola ia o se ngaluenga manuia o se ekalesia manuia o se fefe au manuia se kanga e fai mea uma mai le drive le o le lofa ile tu wa o la la mea fai le tu va pe que le lofa lo le tu ya o kilo e lo le mea nga le lofa o ia o e lofa lo ko sala lo sawanga pasta o le mea la le kwa e fai er kaimile o faisa wai ar ke mine nga ya onga e lo ye experience nga ko da onga onga la ar saunga la le faisa au la le ye la le fai vale e ka kaunga arofa pe o saunga le ka manga yeah you can say that pastor wa on things onga le me that's the same thing ala nga lula on faisa au o lo fa ile tua afirma ala faisa me mole tua ya ula ya there was nothing else in thing se mes ele si me silia en faile tua ngai lo le mele o lo le kuspa ia so va fa ka kupu me nga inga ua alu ele an kuspa ia e peke ngofo ise kalesia e oile le tuspa ia alo ngala kala ele imakua i ali le monio nga manatu ile kemi nga se fa kuskusa nga o faile lo o va
Pai pe al me fungale koringa. Ala ni fe karunga. Esse aso koringa era karunga. Ko esse al me la vive si karunga. Exactly. Wa le do isi me fa i koringa. Ko ma era le susana pa pe nga umara mele tu. Ko lo ka wa I morka ku sa le fa ko a kai loa I ko I te sa o I e ke lo fa ele tu pere wa le fengo fie il fengo nga me la nga o lo ya o ya e tu sa mo fsili mai le gaming le kausanga mo se o man gaming o le meanga o lo ya o it's one of the key thing ile fai nga nga le tu ya maki ngoa e ke lo fa ile tu wa ke lo fa ile tu fa fela onga e loa le lo fa le tai po le fai au ile tu e se me funga le wa le la wa fa mengina o le kila o le lofa ia fa fela ngo kai loa wa pe fa fenga I loa o le lofa po le tai po le fai au ile tu e ngi me funga le ia ka ngo ko we experience apa se pe on fa ku ese uma lava experience ka ia mai ia o ia e te loa le lofos ka si le tua le lofos fe au ia pos que siano voi pos tai ile tua ile fai o me fina ngalo ile tua ilo wa lofa I me lofa ile tua ma fai me fina ngalo ile tua wa ile ma fai nga e fai me ke lofa ile tua ai le fai o me fina ngalo ile tua fai me ke lofa ile tua ai le lofa I me fina ngalo ile tua so o le ala o fai mai ia pe on va tu o le lofa ile tua drive mai ia ngai mea ia fa pe nga se mana tu se fa fela nga I lo e tu sai mana fsi ele lo so lo fa ile tua lo me ke lo fa ile tua ai so onga fai o me lo fa ile tua pe fe me lo fa ile tua ai le fai o me fina nga lo ile tua kusa ele inga ia me nga lo e ia se ta inga po se fas no anga fo nga le tus pa ia I le kuranga le e la se I fo le la ka nga I ko kus pa ia la kus kuranga yes you are let's say se le lo fa le tu tu se la mara Fesili ya o kala kus pa ia la ngai pe sa le salamu sala sfu viva fai upo viva fitu me o tele la valo unau I lau tu la fono o te mafau I le aso a tua fo le la kala fa con le la kali lo Fesili le pe fa ngai loa tanga te lo fai le tua e loa I lo fai I mea lo fai le tua me mo mua la e nga kaunga ko loa le mea lo fai le tua e lo fai le tua I lana upu lana fionga God loves His word ole upunga fa sa moa I nga fai mai ole nau fai mai o tele la valo nau I lau tu la fono te mafau e fa sa moa ile upula ia ole akapa o le Recipients Old Testament in Greek means ole alofa no inga ko fa o se me pe o tele lava lo o alofa I lau tu la po tele lava lo alofa I au fionga ya malianga is fu fast fu lima maka ko spa ia a faito te alofa mai te kala so no nga Yesu me la ia tausi mai ia upolo inga no inga ole alofa e alofa atasi malau relationship le upole tu ole los ka inga po lo alofa ile upole tu so the love for God goes together with the love of His word no inga ile mfainga va tu te alofa ile tua au le sa ile upole tu ile mfainga va ke alofa ile tua ai le fai kau kuspa ia pe fefe ka kuspa ia so John 14:23 nga fai mai a fai alofa mai se tasia te kala ia Yesu mai e tausia e ia la upu so you love God pe nga Fesili pole pe va pe inga ilo ile usita ile upu ale tua ele fa pe la e avero ka ko lo uleus kai malele atu to o lo kausi I upu le e sui ia principles ma requirements ale tua if you love God obey His word if you love God you're gonna love
his word tusai ma karakus pa ia ya ma le lua nga Timoteo pastor lua fululima 2 Timothy chapter 2 verse 15 ave magakus pa ia tau mawhai ina ia avea oe ma le ua fia mai ai le atua mara o le whainga luenga e le se me e mai na te vai tonuina le upumoni me fia mai le atua na te vai tonuina le upumoni o le ale mea ngai kupunga o le alofa o kai le alofa Nicodemo i le atua me fai se me e le se me mai o whainga luenga le se me mai mai o le ua fia mai ai le atua a whape e le mwhai o inga whaine mea ngā pe whape ke le alofa i le atua ana wasu ke le kia pe fia me le atua pe le ai but because you love your God you want to put a smile on his face you want to entertain him you want to make him happy if I feel kupunga me ile mele always relate ile upole tu ove mai o le na te vai tu nuina le upole tu no inga ele skanga kai e abuse le upole tu ele skanga kai e manatu ma ile fionga pa ia le tu you gotta take it seriously you gotta study it e lo le ma fai le fainga tsaona ia ona se fai fainga konga ia awale so onga save ua fa mix fa fruit salad le mea ia manino le leima mai o ia va fenga nga kupuranga tulang o le study le fai le sa ili le fionga pa ia le tua prayerfully ia na ola ia le o nga tauna ia tu sa ma fa sino mai le tua ia on me mo muanga ia lo fai ile upole tu ya lua pasta ya lofa ile lotu le tu la pe on va ku a lofa le tu que no one will teach you or push you to love the things that God loves God loves his word and God loves his church ma ya Yesu ya perkelu que lofa ya te na perkelu ma Yesu e fanga ya mamui fa kolunga Fesili ka le a pe kero mai su ia e leo ya mamui ka Fesili vo mai pe kero yo o ele ali exilfia me uma ke lo fa ya mai ia Yesu okay e fanga ya mamui ngo winga la a relate mai lola I le lotu pastor ole pe lang ka pe kero because he was the main I would say original pastors o le kalesia ma Yesu e ke lo feka pe I la ele makala a Yesu fai le ngi fale ngo fe o mamo pe le fai Yesu fa mo ko fa kele se o mamo fa mai Yesu e fa fanga ma ele o leo tolu le fa konga nga 3 imperatives nga ale upunga fa fanga le sa o upu le pole ngonga le fa ngora ngonga le sa pasco means to feed or pasture ya e look after kausi le fa fanga ya onge ngi mole se mamu ya ole si upunga fa nga le upunga leo poi mai no le original language means to shepherd or to rule ngoinga ta ya leo le awange nge e kuli moi o ia se promisia le tua I kuranga de se promisi I va nge ko nga me fanga le kai pe o me ngale o stailo tamam lo tina fa le vai na solo rang pe dar ko nga me fa fanga o ma moi nga ka lo ngar kala jupenga ko e dis promisia lo ngala o le fai vala fanga ma moi yes o le mea lai kaui mai, o le mea nga Yesu ia, o le kua whai murmuri. Yes, pastor. Alo wakiu ke whangal mamoi. Ma ia rau kalanga whai mawhamanatunga I le mea le if I can grammatically say something here. Pela le upunga le whai mai ka ua o le shepherd, to shepherd. I le mea la ki kiro ko le Acts 20 verse 28, I le ngaluenga lua se fulu, ia fai upo e lua valu. Ia ile nga koe fasa mo ile upunga o le shepherd. Ile lua valu.
e me kala pe ole nei ina tausia o to ia te o to a to ma le lafu ma moi o ma lava o to fia o to ele nga pa ia e fai ma leo ele o makua mangingo lai i ele fe me fai ma leo kusa la ngaunga i it's a noun i le upule ka karangoa i poi mai no i but in English especially la vale and ASP mai ke mo fapia to shepherd bishop yeah my Holy Spirit has made you overseers to shepherd kusala o fai au le lo fai le tua o vala awina le tua e fai ma leo fa mero la io kala to shepherd grammatically o le verbenga inga to shepherd it's infinitive o le winga kala pe wo man tu le me nga ngola kala fa me le se polo mis o fai au ia o lona vala awina le o le to shepherd. So when a verb comes with to before, it's infinitive means eliam sisimia loinga lokala o le vala awinga yo fefea o le leo le la fuma moi me venga pasta o tulanga le tautenga lulu ka ko lokwa pe o e isio wanga vaanga me ka o management me penga administration le ala inga pe fa penga le fa o le mea le kanku e kinga lue ka ko lokwa but to pasta aya this is your con o le mea le leo ava ai fa lele i winga le upunga poi mai noinga it also means o le afu o le sleepless ele kuli moi no inga e ala fa solo ako vankua o leo me le fa you're looking after you lead you guide you protect ese vele upunga i lunga ku le fe mai e loa e fafanga le fanga e pekelu o mai e fanga ia o mamoi osko so o le leo mamoi la po le fe aula ele ngata ina fafanga ia leo longo inga o le mamoi por kanga kaloku o longa sustenance faleanga farangolango il fe au o longa security faleanga farangolango fa feran kupu me nga pas teach the word nga kui fo ila ele male me mo o lo lofa ile upu ale tu wa ele fanga ia kanga kaingi in kalma lu au mo me nga ia kanga ia baila kalma lu ele fanga fica com a fama kala mai kala nga yes exactly ole vau ia pe fama kala mai se kala se ainga e ka kau nga fa fanga ile upu pe o vaenga na ko ki sa ngoi do fanga le ko o le sta i polo inga e lo fa ile tu me va pe la pace mai no upu ele ma fai la sa si fa nyanga kala fanga le ai pace ele pace de upu le e ka kauanga folo onga o mea le fa kauale le ina ma fa ngole upo le ava ele si me ma ngai I apostole pe il NIV may keep watch over yourselves and all the flock e ofele na ESP same thing for me be on guard for yourself and for all the flock o le almea ngai e alialinga for me the whole flock the complete flock o flock a ko ala ia leo ele nga kan leo o ia ia leo ile la fuma mo le tua so pastors lava ia po fa lava ia was made an overseer to shepherd e tausima leo not to boss not to raise funds like that me nga ia la ia me alo fa ia le lotu nga fama me nga o el fe o la me le fai o le alo fai tangata alo fai le tua alo fai tangata alo fai le upo le tua fa fa kingo nga me stari le upo le tua fa fe ia kanga fanga ia tangata ma look after ia tangata fa fe la ko nga mau vunga ka fa longo foi fiu fa kule upu ele fa longo ona na ko nga wa e ko nga ka junga le na wa fa ya longo le ma fa fanga ele upu ia ai no me so le fiu fa kule upu e se ale
O lala le solution o le mea, la so kikilo e so kua lalo le kulong. Kile o me fia Talanoa le mea ngā aras. Me mua, whoever say that shouldn't be there. Le ngara o kara, e le kang whemwhewhi au. That's first and and foremost. O me pe kusili la wanga o ngā kā ua is tangata o wala au ia le atua. O lo wha moe ngā lea. O le upo le atua. Pe ngā o whakula sa anga lua me le anga o le atua. E ngā lue mai e tusa mata inga. E o whaakasi. E o kukusa ma le upo le atua. E le skimi wad whaapele anga le atua. E ad whaapele anga upo. So, with that power le ang pa ia liu le o lang ka. It only happened when you preach the word. For someone, let the world or let the church people say that, not the faith out. Ele kakau is a faith nga whainga kala. So me le nga kala yeska ka faith out pe faila nga e faila kala you shouldn't do ele ka nga faith out. Asia that's the core ole onga kokonga le bunga ole nga luenga fifi ole si me vai ke o ele o kanga ngai falling me ke sa ai nga ke sa ile upole tua ai sa ile upole tua o e sa nga ile tua le si me o nga mangingo ka ku spa ole upole tua fa ka mai nga ku lua ale fe mai Paulo ile fa in ka mo suong pesa man ko fe mai ele malang ole mana le ole tu fa ola inai ia afa pera le ima Paulo ai o maka ko wa maka ko ni fa vai maka ko ole ala le si me fa ola ingai ka pe va Paulo manatu nga ele e fiola unga upo ele fa ola ingai o fa nga pinko la le fa it's really sad when someone say that ele manga yesker siango a silia ko lo langa le manga ya pe va pe e fai eskanga ka o se fai au stanga tare nga te fangaina leuina o langa valaudianga la o valaudia i nga due ya awali musu ko ale lo pe va fa ka le ngamia Ja, le lau le kai I na le vama le tua le saka kan wot kim ye ya le uma me ya ai fa fera tu langa le vana o le fish out ya po lo foi ma le kalesia ya matanga to le kalesia o ani mea o e mai tawina au e nga lue le ngaluenga I le vale matanga to le kalesia po le kalesia po yes ole pe ko na me vungale the more you spend time with someone o ke ma fu ke musisi o le kupunga lo lofa naturally nga me ya fika ko when God put you there afa pe o nga ku ele ku nga ike o langonga nga langonga le mele langonga Paulo ia Filipi manga Paulo awa o sila fia mai le tua ia tia kusa o kanga Paulo le me nga kaimia le la kala o kala ngo Paulo le me le mas Filipi ko e mas salo le mas Filipi ko ape ko le lo kala Paulo pe lo fa e pe nga ye kala nga ave va pe anga mo ile lo fa Paulo pe nga Drive me kana Paulo wa o sila fia mai le tua ia te o tele lo nau ia te utou ma umalava ile alofa muti vale o Yesu Kristo sala ku nga lotor nga ele se me naturally come with someone o le me e tu ele tua ile loko kaka e ke alofa lo I kangaka o le meanga ia sa o ia e ke faia mea uma lava vi ia ile tua unga ke alofa kangaka ke faia mea uma lava ile o le challenge o le mea le apasto o le mea le o le fafie tangata o lo alofa la tangata e voi le mea nga ele fa pe la kwa sa ungia ia la unga ma teaching e fa ti nga kangaka that's not the point is ke alofa kangaka when we look at the truth
it's almost like, let's say, it's almost everything a contrast me mela expect ka. They want to hear some nice things. Male view a le lang. I like no, that's not good for you. Pe me ngal ka mai ki. Power me kang me skurim. A ole ta mama tina ke lo. Ima e da skurim e le ngai ngifo ima e mangava e le healthy. So you gotta give him some fruits and some vegetables, some meat. Inga ia malusi matupu. Maula malolo ina so le ngana kala. That's the challenge i le mele. I peong faklam kang. You gotta love what God loves. Yeah. And this is what God loves. He loves his church. Melo karapolo. I loa le tuolo unga le. Ia oko uma malu o lofa ya te oto. Feme ile lofa muti vale. O keriso. Kuso la mai polo. Fafenga faile le o ke ile alofa keriso. Ngama liu mo le kalesia. Mai polo. Fapenga uma. I can even lay down my life for you if kafa pe necessary. So that's the sign. Nga ke loa ai. Nga alofa nga ka nga alofa ska wa alofa ile kalesia. Langa nga uya ile si network nga pasam. Fafia. Nga ile fsi li fa pe le sfia. Fafela pe ko nga me funga le fa ku leo mamu pe fa amalo le sa le mamu ma ka se fe anga ia ma kwa ka lo mamu ka kusa ka ki fa longo ku ka le fa nga kamanga pu ka pulu ka kamanga because la ka fa de maso ai ku da fionga de i fa foi le ka kusa la le me ala le abas le lofa I tangata lutu wa e ke le lofa lo ka abuse lo ka once e ke le lofa ka you're not going to be there for them mankua you are there for the people you're not there for yourself that's why ngafe me kala polo le nga ngala kala first Romans Romans 1 verse 1 mai o polo le Ona le tu. Ale ponga fa nga doulos means slave. So you go there as God's slave. You're not the people's slave. You're God's slave. God's slave do what God wants. Ale me mga ole tu. Le shepherd. Fanga maleo langa la fuma moi. So a misi la ile fa au porta ita pe o me o le ninga o ngai kemin ka fuka. E ke me fai ma fole la rom masiakia pole ale tu langa le how I relate to the church. If I think of making a decision, okay ma fa okay is this shows le lo fole tu ikanga. But this shows my love for these certain things. So that's you keep level balance le ma ya mauki ngo o faile me ngala ngala aule tu ia ka ika ia maso sfefe au lava awa ke le lo falo ka ia ke kaunga lo fa sis ke le lo falo ka nga lo ka ke lo fa oi then everything do resolve around here mar fa moi oi me nga ya la inga makua ifiki ya le ska ka por isso ai le kupu male fa ia mia la manga oi because your focus is issue. Mito manga onga. If I pivot focus ia miti mera manga ikaka, that's not a focus. The focus ile loko ia miti le mea la fina ngalo ile tua. Ia poro inga ia le tua I suska ika. Yes. Ele am sisi me fe kaui mo ka le tua. Ngao le upu lava ale tua. Mea nga kaunga mafau faule iai ia le fai au maka kai le lotu we don't borrow the world system and run le loko le tu la I way principles la way le ta inga ale fionga pa ia ale tu ile first Peter 1:19 ngai le kala fa pe pasanga mai a ole totu ta o kerisu o le tama ima moe ele pona ele ai foi sona leanga o le anme nga fai tutu ke na fata waila na kalesia I Paul's church so a fa pela nga pele ya keriso langa loko ka fa nga pele ya tato le lotu a keriso so you can't you miss that the first pela a fa tu le temu fa no tu sam la usili you gotta love God
Ngasa oila iyo me. If you love God, you have no option but love His church. So regardless, po de ar ko nga me kupu I le lotu. Ar fesi au ai ya lofa. Yes. I'll tell you this, Pastor. You will never find a perfect church. Oh, yes. And you will never find a perfect Christian. That's not a license, that's not an excuse. E ka aloima maula whalalangi le luku. But o le arko enga ki whai ka e le luku. Le ei ma se mafua anga o erwhi au. E ke kula fua e le mawala au e le atua. Think of this analogy. They are sheep. You are the shepherd. Sheep can't live by themselves. Sheep, kusa pe au fai longa doctor degree, master's le konga loku. They're still sheep. Afa pe oe ngau e fefe au le ame ngame. Doesn't change your calling. Your calling is a shepherd. The shepherd you look after. You shepherd the sheep. O la me ka menga o le ni de ka kaia o oe. E la ke me e ali mai e kon le loku me e makua I lefe kau I marawa ai. But do not forget this. God loves His church. And you, if need le church discipline, if need, apply. Nga whela I loa, po ai sheep, o ai ia coach e because church discipline e la ngonga e le maa moe I ronga se. Ki ngā awa I roa, mangofu le mwhi le mua learn. O le mea le focus dai. On the responsibility Yes. He has to not to leave the church. Yes. So it comes to a conclusion. So ngale edita tau ona ia Yes. Wa le se anga me pas ile fai o e ma fifi au. Le si ma ile kelenga kanga lunga le tu me mo ia lo fai tanga tau ko le koe lua. Because ke lo fai kanga ele kaunga maua le mea leo le o le fai long kanga tusa o makanga ke pe o le mea ka va ai ile nga luenga nga lus fulu fai polu valu fai mai for all the flock for my shepherd all the whole flock if you lay down your life for this one lay down your life for that one you gotta love everyone awole lo fai le ma moe e picture la ka mai a oi ole lo fal ma mo e lima ma los ole lo fal ma mo e va ko e au coupe ma va ko la me ai va fela le sima mo those things ele ka ma sui ai lo duty kusa le responsibility o ile ma mo e ma losi ma le ma mo ma ele se me apia shepherd the flock, especially the mamus. Lese kara pe all the flock. So me venga ile tino lava I nga luenga. Me nga kere ka konga e ka kaunga nga of course the authorities there. La ile pule o arfisi au. Kere ka kongo e ya uanga ia. Personal opinion preference. Ele kaunga nga involve fua se fe au I mea kau kupi ale loku. Leo ngara kala. Ele aengi mea, they say, okay, miska ko al ko nga meonga, I sangi kala kupi mea penga, and he shouldn't, ele kau fe man kuol fe au ka fo. Pela ale ki kiro fe au, ile fo ia, ale kale si ia sa umasa, a fea lesi a lima sfuka la lesi a fele si lima sfuka lesi he's human a karsanga mela le fo lima sfuka la le I se mea a same thing karsanga male a fefo a ile you can lean towards this kakale si a ingale ya fea la ko fo longa la o ingala le saure fa malo singore mele a lofa yes wa le la o fa nginga fa o le sia lofa la fa o fa ku a ro na o wa wisela me lo fa de ku ne makau o de ia lofa de kadesi pe vai o pe mano si ku kusa o me fa
ia kukusa mo le fainga le mena ba kusa failo ya me for ringa mai le la kau ya le me tau le tu si le fia le tu kan kama fo oh o yes kau fo e fai le tu ele va pe se ma le sa o le principal le lo fo ai fa mangi le tu ya it's there la la kus pa ia ai le se me nga fi fai o me nga le tu fai o me fi au fai den ka va ai ku o le lo fai le tu ma lo fai ka ma fa fanga ka upu ale tu wa le lo fa fo nga e le ku poingi me i fai o la ku i le fea wa le si kaimi pe i ku pu me i de la fa pe ba me si ka ko sa mo fo i me lo fa ke or fa au ma de wa e se fo da le ngoi ku nga wa e le ka ki ki do ku ia ma fu mai ya fu i mo se rofa ko nga me fa pe nga fu nga le ki ki do ko nga me en ko fa pe nga ia pe o le la e nga nga me lo lo le fa fi do ki ki do e ta tau ana fa vai le lo fa le faingo nga wenga le ia fai o mo me lungo de lo fa first and foremost can I got ingo e lo fa le tu e va con le tu le lo ko lo fe ke lo fa i mea ale tu o le lo tu le tu ma le upu ale tu ia wa mea ka ilo isi au na le tu o mea o learning ya uia ke mea ka konga lu ai o le sia mea e o lo ya uia kiringa o kirimea mo me ka ka le fo kuinga like a one man band for nga the si mea I look at some leaders this have that fear of challenge ele por o kanga kai ia mala so far what I've learned up it's not safe for me as a leader to surround ourselves only those who like I will say the yes men yes I don't think se ke me ona fe mai amele that's healthy in the leadership alone ko nga me vonga okay ka sanga le kaunga ke le ko fi manga e faile me le fa short fa ili kaunga ele anga me nga e ye ke me fo linga mai e kaunga manko two brains is better than one e kaula vanga e ngilu i tau ma me fa pena ai le kakawa ngai ai se me va pengar fai ko kasia ko ngai ka fa longo se fa ko se fa tuanga o lo ka ki no ma fa me le lo fa wa a sau le challenge wo le sero fa wa me ngai ringa tupu fiore me le loto vale me penga wa le sero fa yes la wai ka des le winga nga le ka ku ku le kwa le me le lo fa fo ngai o le sikami ia ko nga me fo nga o la so si la fia o no nga nga fa to make the final call le me you need an advice from your wife or when it comes to the decision o le ta you le fale fa unha sa o mo le fale you have to stand on your own to make that o la se wa ma ko la ka sa o ida lo fa wa e ke se fa pena eu quero ver ka ko ki doi ia ngā rore ve o kia lu o ngā o wa ese le decision mo fai based on the koe ngame o le lok siringia i o ngā le whape o le lofa longa la a whape rea lofa whawhia o e whakua koe le se lofa dua koe kuku e o ngā fia la le lofa whawhia sau whai unga o rea la le lofa whai unga pila ku pe o koki kilo kuan ia pe o le mea mga o mi ar whewhau when it comes to the decision he has to stand on his own and make the decision without e mo ia whaukua e whaukuanga but laua o mara whaukuanga but the final call has to whai ar whewhau itself i longa harofa ana mga whaukua mara whine whaukua mara o korua whako I maria na befa mai wale accepting ala u whai hala o kora sa whewhau based on wale lofa o ngā ore mele kupu le kalesia anga isi kemi sa ur whai unga a pe ua pāes fo ngale o ngā ore whaukuanga ue kau mo mele a ngā ore kurkuringo le lofa leo ke mga oe i stand al whewhau le lofa i langa loko
I kare sa va ko mele le la fare ko ngoi e nga sui le fa inga a fa inga loko I has to stand on lo fa na kare sia o le kare sia le tua o le kare sia le tua o le pe o e lo ko ki lo ko e ka via Kuso o lo so no ngara o lo Fesili nga o ko kali ya which is really true. It relate le mena o kango ko ya o ya. This is how o personally ke lo mai tau ina le me pe la van o fa ko me o learn kan fa le loko. Me mua o lo fa le tua. O me fa nga wenga e lo fa me lo fa le tua. Pela la fiona pa ia le tua. You gotta be careful how to handle the word of God. Menga ni dele seriously study le upole tua. Ho o mai lola ia le I le sime piko silinga lo fa le tua. O le kale sia le tua. I kaunga eva ai ile welfare o le loku spiritually. Every decision you make ia saulo mafo faule me le o lo fa le tua. O lo fa me lo fa le tua. O sile o le finga ngalo le tua. E le lei mo le kale sia le tua le me. O nga lenga ka ua ngalo le yes. Pelo nga fua uma lava mea. Nga lenga mentioninga ia lo ko lua po me funga le lei le fala kalaka mai o loko lua ia ka ika ia so she can see what you see. What's in the Bible? Yeah, and you the word of God. Yeah, and she'll love what you love. But ele o kai mi lava e masa ngai me mga oi malo faltua. E ke me fike nga e nga femelo lo kran fema. Ki kilo lo la nga o e ke me ele fa ka ko me faltua mai itina. Ke le me le fa ko mai ia ka ko lua. But there are critical issues. Yeah. Ali piko finga ia. Amang ko ka ko. We are more than just husbands. We are pastors of the church. God calls us, God calls us to shepherd, to lead, to rule. You're not looking at the benefits of your family. You're not looking at se me le le oi malo ainga. You're looking at le me le kalesia. But always love o le me le kalesia. Le foi malo ainga. But when you focus, when yourself is the focus, ele me se me isa o le nga fai e fai o ongo na vai ska ka mea. Why? Ang se me o try vai. O le la call focus anymore. But when you focus on le me le o lo fai le tua. Because you always ask this question. Okay, o le mele mga ole tu lang loko. O mele mga ole tu. Mga o ifa nga wala karaw fa. The safest place for a church is to stick and stay with the word of God. With that, they can mock you. This is what God wants His church. This is what God, because everything's in here for His church. So, ole fia moki ngoa kale of silinga. Is this what God wants His church? Ole ioi. Ole fia moki ngoa ioi kale of silinga. Gotta stay with the word. Ngai lo la ia. Okay, this is what God wants His church. Ola ia ke me if ke nga ema you tulanga I me fa pena. Al me nga ia awal failong ka fa longo fa tuanga. There's a proverb 19:20 ave me ia fa longo fa tunu mai ma e talia le o atu ina ia e poto ai pe a o yo tau sanga amuli. Le pe a le fa pe ele inko nka ka fa ko inga oi. You gotta surround yourself with people that love God and loves His church, because they all have the same focus. There are sometimes ele kau over ai mea la kau over ai elis kau over ai esko and then we come together with this one focus. Ele focus po ai ma lope sa o man lelang kong. The focus is o le welfare ale lo le Fesili fo ngalo la me le finga ngalo ile ko le me la me le finga ngalo ile ko le me o ka lo ma except pe o me nga e kulkuli ngar finga ngalo le ko I me wa o me ka o le malo le ko le fe kingdom of God you wa o me nga fafta ile tu pe on va ko ngai me tatele a onga ile
le theological college le au fa au o ke lo me fa ko e learn ai I inga o actually faile wa e lunga ko sa le wa le practical me theory ya sa fa me o pe kalonga me tasin everyone has a plan until got hit on the mouth. Aka umai la ko plans. Aka ron mera vai. Ngalo ako. Kalau le se. So ola umela nga le so swangi tato ngalu e abasa. Ya wa officially ka kefsili ka ikale as a leader as a pastor. Ya mauti no lava Wat kala le fai a le tua ala lang kuspa ia le loku fe mai yo to sista yo to tai ma o to nga wa ia mai obey your leaders and submit to them why say me fai nga me life for they keep watch over your souls see that's the calling of the leader am I worthy to be obeyed? Am I worthy to be submitted? O kakau ia kia ule uska inga kakaloko. O kakau ia kia ule le ngaua inga kakaloko. A whapele o whaia ia ula o mele ole keep watch over their souls. Ole whasa moa ia leo ila tō mo tō nganga. A whapele ele leo ia uia ia nganga kaka. Shepherding their souls. I'm not worth it. Let me demand I for le submission mal obedience kaka. Pe fa pe le o faiele ya o le mele. Le o kakalo o ia ngango kaka. Yes. Alua o e ku ngango kaka. So that's it's funny le upunga fa nga fa pe keep watch. Somewhere ngang means to be awake, watch, to be watchful, to be sleepless. No ingala ole leo kai pe ole leo pu ya matala. Ole simia malia grammatically pastor when something is present active inductive it's the truth about this command. Femerola yele something that you do continuously do. You do it today, do it tomorrow, continually do that. Ia mitele le mele kusema krama no ingala ele se me ka o se leo ma mo ia sulia le anga o leo pe leo au a mo el pu au ka I me leo ma mo ia pe pi me fa leo pu ia ele se no po er wa kwa male malang ia kuro fo ia la via fide de nga malang ki poki nga le po se koko ia malang fala le ko fa ya e don't of kwa pule o fa le moe pe so era kwa ku makanga venga ola o pule pe mo se ke minga ya I me ya la ku ya pe o fo ku nga de mai awara I moe le e work la ko nga le ma mo ale le ma mo ile nga luenga ale tu e di ka mo le nga kala ole be awake ma le watchful me ngale you gotta watch what people believe in terms of doctrines and beliefs. Me nga o ke rongo vua makama tala ma iloa tato e kalesia le serious o le mea leo o le me ea ongai. Don't just swallow anything. Ele nga le follow o le ala koa follow awa ye le kiukenga fish out. You gotta filter everything. You make sure o le flock le tuanga I lalo lau kia o lo maua le vau mua e kakaunga I ai. Aua le sau le manga vau fefe kongi mai. O le mamue le loa. O le men mamue le ai. A le oe le mamu. E lo po fele vau. A le fe me leo I la tō mo o tō anganga. So that's how you manu pastor ni efi. No la vor faso. Ia o tonu ori. O manga fu ia Fesili fo de ia fiafi. Ia pe ese si mete to fifa popo I ta por kalame. Ata ia pe lungo meio. Se pan me va ftai le no me le tue te faso ai fu ile auso I Martino Cariso io me masangi lava ia ta ua se atuanga o animo alo faile tua ia ta ua mal ta tunga luenga ia faso
pe kolu, pe lua, pe kasi. Se hanganga na te maua, maua se singa sa veu lona hanganga. E ka wacha waling ia ua olevi inga ili atua. Ia lam. Nga ruenga e whainga ni tau longolongo a. Yes, yeah. Ia matala iatu. Ia ai whai elfinga ngalo ia o tangata ia. Ia ai mori atu lea nganga whaftai fo ne fiafi. Tusai fo imale. Nga rue ina fo imalo na whatuntonu ina o lea fionga lea tua le nei a fiafi. Ia whamanuia lea tua le ngā ruenga. Thanks, Pastor. Nga rue pe taita ina fo i o tatu e karesia le na taila le Grace Recipient Community Church. Ia rea ngata fo i lea ore por kalame o le Talanoa le Uso. Malo lama, malo le whamalosi. Malo fo i whamanuia lea tua i mea uma. Ia ma o te taritonu o le whai unganga o tātou por kalame le nei a fiafi. Ia sona whamanuia le atua i lo roto. Ia soifua tātou to whenua adverse fo. Amen.